У Керестурським хотара векшина поверхностях под житом пошата у оптимальним чаше і преценюєше, že zašate коло 95% od planovanih поверхностях. Međutim, pri sušu perši zašati žita po včerajši diš zišli ljem kolo 80%, a pre njeзвичайно цеплий oktober porasti treba, že bi obraceli uvahu na škodljivcov u mladim žitu, bo taki stan bul i prešle ješenje. Цепла була jesень, žito normalno fino zišlo i već se u tim periodu pojavili uši, ktorі і цикада, ktorі принесли вірус хвороти, і нормально того року люди в жатві мали проблема. Ми апелуємо, щоб люди припатрили свої парцели, zato že kad jest uši i cikadi da opirskaju za insekticidom način, żeby nie došlo do problema. Bešedujem o tim našenju, ktoré má obični fungicid nanešeni. Je sortice položeni jeden fungicid i insekticid, ktorý ščici žito od ušov. Znači, ще раз наголошуємо, ipak umivecka ljenije того року, co mi budeme žito pirska se i tam u tim podmaknim periodze, ali eto, već kad došlo do problema u žatvi toho roku, že bol zmenšaný prínos pre vírus, ktorý priniesli uši i cikada. Тоті, co ще вше роздумує о шатві, треба, żeby mali na rozume, że po tym, jak się zakończy przedłużenie optymalny termin, za każdy 10 dni pożniania szatwowa norma się musi zwiększać za 10 po 15% u zawisności od chwili i kwalitetu pririchtanej parceli.